بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس دائما، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود بالريح من الخير المرسلة صلى الله عليه وسلم. ونحن مقدمون على هذا الشهر الكريم، وأهلنا في غزة العزة يعانون الأمرين من جرائم هذا العدو المجرم الصهيوني الذي ما زال يتابع أعمال الإجرام والقتل ويحول دون وصول ما يأوي أهلنا في غزة. تأتي هذه المناسبة الكريمة العظيمة في هذه الظروف القاسية التي تستوجب على المسلمين جميعا وعلى أهلنا في تركيا العزيزة الغالية، خصوصا لما عهد عنهم من تفاعلهم مع قضية فلسطين، أن يكونوا حاضرين مع إخوانهم بما أوتوا من إمكانيات. هذا الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل عزة هذه الأمة وكرامتها يجب على الأمة أن ترعاه. Allah'ın adıyla şu anda mübarek Ramazan ayını karşılamak üzereyiz. Tabii Ramazan ayını iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda şu anda Gazze halkı da Ramazan ayını karşılayacak. Fakat iki acı durumla karşı karşıya. Bir taraftan Siyonist düşmanın, işgalcinin katliamları, soykırımı, öldürmeleri, cinayetleri, bombardımanı devam etmekte. Diğer taraftan sığınabilecekleri bir evleri, çadırları yok, gıda yok, ilaç yok, aç bir şekilde devam ediyorlar hayatlarına, devam etmeye çalışıyorlar. Türkiye halkının Gazze için sürekli bu Gazze'yi gündeminde tutması gerekiyor. Çünkü Gazze halkı kendisini Kudüs için, mukaddesat için feda etti. Dolayısıyla Türkiye halkının da onları gözetmesi, onları gündemde tutması, onlara elinden geldiği kadar yardım etmesi gerekiyor. ويأتي هذا الشهر الكريم على القدس والأقصى في ظل استعدادات صهيونية لمزيد من الاقتحام ولممارسة طقوسهم والاعتداء على المصلين. منذ بداية هذا العام أكثر من 180 إخراج للمسلمين ولأهل المسجد الأقصى، إبعاد لهم عن الدخول إلى المسجد الأقصى. أكثر من 180 شخص منعوا من الدخول إلى المسجد الأقصى وأعطوا أوراق بمنع مجيئهم، هذا فضلا عن الآلاف التي يحال بينهم وبين الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. بينما يتاح للصهاينة أن يدخلوا وأن يخربوا وأن يدمروا، ولذلك واجب هذه الأمة أن تبقى متفاعلة مع الأقصى وأن تتواصل مع أهلنا في القدس كل بما يستطيع، وأن نبذل غاية وسعنا في هذا الإطار من أجل أن نثبت القدس وأهل القدس على الرباط فيه، وهذا واجبنا وواجب المسلمين جميعا. نسأل الله أن يحل علينا هذا الشهر الكريم باليمن والبركات، وأن يجعلنا من أهل الطاعة والعبادة فيه، وأن يجعلنا ممن يستذكرون إخوانهم الذين يمرون بالظروف القاسية. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabii şu anda Kudüs, Mescid-i Aksa aynı zamanda bu şartlar altında Ramazan'ı karşılamaya çalışıyor. Fakat diğer taraftan Siyonistler Ramazan için yine ciddi planlar, komplolar hazırlamışlar. Biliyorsunuz bu senenin başından beri 180 kişinin Mescid-i Aksa'ya girmesi yasaklandı, ellerine belge verildi ve giremiyorlar. Tabii bu daha önce binlerce kişinin camiye, Mescid-i Aksa'ya girmesi yasaklandıktan sonra bu oluyor. Dolayısıyla sayı bundan ibaret değil. Şu anda ve özellikle Ramazan'da devam edecek Siyonistler Müslümanların, Müslüman gençlerin özellikle Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiyorlar. Ama bir taraftan
Siyonistler kendileri istedikleri şekilde, istedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girebiliyorlar. Mescidin kutsiyetini çiğneyebiliyorlar. Onlar için herhangi bir engel yok. İşte Kudüs'ün bu şartlarını düşünmemiz, gözetmemiz gerekiyor. Sürekli onlara dua etmemiz gerekiyor. Bizim onları gündemimizden çıkarmamamız gerekiyor. Yüce Allah sizlerden razı olsun.